Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulat ka Anti-Narcotics Task Force ka East Khasi Hills, kilayo man kem no esangot kinong kahidrok na kajakayeng kali, bat na kajakayeng boss hadhan kiti. Ya kini kisangot latip kerteng kumu polling star David Nongsiet, karta kumba laipu saus nem, uhaw kulal vaite, laipu ars nem, katangga boy tado saupu saus nem, ka Jesse langsangi laipu lais nem, bat ya uhaw kulal biate laipu ars nem, balayo man kem no ya naka hotel. Nakini kisangot layo kurop santali kisendok sabon, badannya shispa prapupra 0.9 gram udrok heroin, bat lai tali kithirnya ka bakot syakumba nyopusan lak tingka. Layo ruban kurop santali ki mobile phone, kawai ka tuk-tuk, kapisa shilak 100 wajar, praspa arpo tingka. Kipulit kalai mkra kila pengat bat penrung no kini kisangot hapo ka NDPS Act.